tinini kothama kahamung ka Matthew by Swijangmani 21 chapter verse 23 to 27 oro tini chung read khai kha hinge tini saimano je Jisu bo je nok tharo bo je preaching khai tong pro ai pro je ochai okra rok ba pherasi rok phaigai borok Jisu no je sung phaigo je nung bo phan bai omoti rok no khalai kha nei Jisu no borok sung phaigo hinge oro passage chung tini read khai kha hinge sung busi buje je pherasi rok borok ni je bkhawo doubt tong mani omo mesaya sabongkha omo Jisu de na John baptisma rona dehni borni bkhago busuk daw jeng sagai manu chini borok munusuno jeng borok munusuno haino chini bkhago always mane proof naigo evidence naigo onek mane प्रश्न खाइगो क्वेश्चन खाइगो हाइपनो जिसु नाइदि बो जिसु ओंखा बखा कतर बखा काहाम बो जों बरं मुनुसुनि बागै ओ हागो बो फाइखा चिनि संसारनो बो तिखंनानि हिनि बो फाइखा इनके दिनि अरो जिसु जोंनो साना नाय माने हिंखा हिंखाय जों बरं मुनुसु ओंगै जों बनो बाहायके जों तेबो पुइतो कराखै माने बाहायके बनो जों तेबो सिनिना नांनाय बो बाय गोरों लायगै तेबो बखानो बखा पुइतो कराखै जों Galatians chapter 5 बो जों read खाइखा हिंखे मानो अरो सेंट पॉल्स बो पॉल बो माने क्लियर के बो सगि रखा जोंनो सागि रखा जे फला कथारनि जों जे बरक मुनुसुन जे फला कथार बाय कबले तंनाय र हिंखे जों बाहायके तंना नां जों बरक मुनुसुनि जे चिनि तंमुं सामुं हिंखे जों कुनु सेटिस्फेक्शन करै जों मुसुंखा हिंखे तेबो बखावो मुसुंगो हाइपनो जों जिसु बाय गोरों लागे तंखा हिंखे जों फला कथार बाय गोरों लागे तंगा हिंखे चिनि बोसाब चिनि बखागो तेबो हामजां मानि तेबो पुइतो तेबो कायसा बाय कायसा चुबा लायमानि अब जों बाहायके ताबक जों स्पेशली अमो जे जों नाइसिंगि तंमानि मल जों जिसु जे आसेना नाय माने नाइसिंगि तंमानि मल अब पेसेजो जे सामाने हिंखे अब हायनो जे जिसु जोंनो सावो जे जतनि बखागो तेबो जिसुनो सिनिना नांनाय माने बबाय गोरों लायगै तेबो स्पेशली बुमो जे क्रिसमास सीजन जे बो बेथलेहेम नगर आसायमा हायके जतनि चिनि बरं मुनुसुमनि बखावो बो बेथलेहेम नगर आसायमा हायके चिनि बखावो बो जिसु आसायना नांनाय अमो हायके जों तेबो तिनि तंमुंसा मुं काहाम बरक बाय कायसा बे कायसा सुबा लागै पुइतो कराखे जों तंना नांनाय चिनि एवरीडे चिनि लाइफ जों अमा हायके तंमुं काहाम सोलोंना नांनाय